Kulay pi baro ki pedbat ki ya pet berpecukusan nam ya kani ka channel ka jonga nakapor siya kapor ta kani kapor kanya tu ipi ba ngadi uwei upashimata ha kani ka film erang bat kanong ru ka film kapan sawan bat kapan sa mission hapo bijus cinema hall ki bangin sa release bat mantangi dapan kaya chat ya kani ka ching le ya ka positive jungi bat mantaru ngawan ni po benter ngadon bat ki director ngadon bat ki producer ngadon bat ki nang simata katukan ne pengiwan bat pengkre ya kan ka voice dubbing hakan ka por ka pamenta ta krish buni pi baro ki papet bat ki baju kersian ta ngan pni ya pi pai chatai kita ya pengkre menta do menta ada pengkre bangan sim interview lagi bakum no kenya keren bat kum no kenya thu ba hakanu rukum kisdang bat hakanu rukum ba ki dan jumut man sna ya kan ka film bat hau bana ayu bakin sa sedang bari dia no ya kan ka film era mentang ni kelino iki ya sya pa ya peslam pe kanang mo hakani ka por nge kwa banya sim ya kan sim interview na i director ja kan ka film erang bat na i producer tangan kali na pi pamantang ya don hang ni po ben ther ni dang le kan ka voice dubbing fi ong dei ta bat ngakwa akan menginyo jing tepa kan ka voice dubbing kala poi marsiteng ni kadang sedang ya kan ka voice dubbing idang sedang dang menin nama ke nakaliang jong aktor palai por te nakaliang jing actress lu idon sabar na meklaya te idang sedang menin mentak sengi la syai tartar kata ya ta ba ba pi dang pen kre kan ka voice dubbing kai pi target kat no ban pendep na ka voice dubbing kajing ya perkhat kajing mut jung ita ya voice dubbing bat ira musik bakra bangli ekran bat bolet ibadai bale ikasal ya voice dubbing bale ju por i musik director daslam etrai ata yung na ta thai pi bo target pat yala di pakan ka film kan wan ha biju cinema hall ma piong ban ta pi target ho bana ayu ba pila ban bo ya kata ya kata te bandang man yo bana ngim la bandang nama ba ni hap upline ya biju te lakum no kum no ngi target hi hapo matau sdam aja tu ahi in flight ba ya film ta mono bala tho bala thau ki story jang kan ka film erang baro ya kan ka story ka script writer ng ala hirama bala produce na ba John Dekar ta ka por ba phi producer kan ka film erang ma phi ka e ka chung mut bat ka thong ka jong phi ka don em ka chung e na bas dang ha ba phi thumu ban plan ya ka kam ya ton ka jimot ba play file description te din nang to nga i ba ka i kit jimot ha ka story te kumtahi ngan penton kentin namar ba ngalay pulahi dala dehi ken te nga long hi bru blak loy ban chim ba ya ka sinjam na benta ka film ban lang kong to producer ken tak kumta ki ba simata kan ka film erang ki di balo chum lin ma simata ki chat film lu ne kum no ha don ki bun hi ki bala jumlin ban acting hagi kum film kum du don hi ki badan su persang ro hagne mar ni bun bro hi ta kum i director mo ngal i bala pun ha ki film ba film ban ta kan ka erang pa film ne erang asim kan te film aja ngan pelat no kan jiwe hapsil ta film kum ka pat ayu pan hane asim kumu police officer ka lai khan chi director te ban film ka pat mo ta ini be ilabun kam ini barit mo ilabun kam plat ha kan ka ching pen kre pandai ka voice dubbing ta mentang ngidan ru sa we inok sim mentang ni in ila ban tu kerteng na chong itu kata kau anh jangan saya dan kalau dia masuk saat sini sekolah ini sini saja. ta pi sim mentang kum ka e hang kan ka film era Hari ni ke film era ngasih bentar Indonesia.
Tapi Aisyah you know pan. Ya ki aktor. Gitu. Tahang niru ngidang sa ini ukang. Bi mama. Tapi ako pa ba pi sim ya kanika film erang. Pi don jeng ene ban ang ila di kumukang. Kung kasihan kawan kong te di don himo ni semi ka jing tang ba kawai bat kadai ka jing kloi jing harap jadi kami produser nol ba jon natai ba rupin kamu director iba judon lang hasenda man kasi por bangi shoot yang ni ka film te niyo jimot sibon niyo jing kai sibon kata mi ba thamai te ngaso mata kadai kasihan ka banikong ngan yo film menrei ngaso ba nang nei sakmat ngalalong balap penkre ban sim bentah kan guna ko sinduk mar kini ba sim mata borok ni long lang kawai bangi yuduna ainu bentah bangi yuduna ni ya kloi borok ni ya kloi banya pedi ding ka jing duna jongi bani arab mar kalian ka ba sileter bangi ni ka ni ka film era Tah ka ba pi sim ka banta kum ukang mo. Pi yo kapat ka pa kidnap ne kum no ne ki. Technically so deh ba ka try niatip mo ka balaki film de Orios ni kibon ki kambo le Angin pai biang sekalian jadi direktur ta. Aku abi direktur abi produser hakan ka kin penpau na ki ba shua ba kin yo iya ka film mo. Ka ke ba king pan kersian ka jongi. Te nakaliang jongi ka tim jong film erang hi. Bilang kibriyo bidang ang no bidang sedang temai mo, bidang sedang pan kilong. Te nakaliang jongi baro khat ka tim hi ni sloban kerpat rep ya pi ki pai ba. Suhaban kasyan nam yangi namar klem ka jing kasyan jong pi ngiru nginam la ban yen. Lane ban ai kam lem ki para samla. Bat ya kamju ki baro khat ki ba ngala ban ai kam ki katu kat ne ki samla lane ki long kmi long pa ki badan po ka jalam kaya po ka beli unyo trak dan kerpat ma pin andala pelai ne film subhabannya wan pai yang ne film dan ba pin kasyan lang yangi tangkap tai To krisi bunyi pi direktur pi produser ta ya pi ru kum ju barit. Ta nong Tracy Tom ta ka jing bha ka jong pi ta kum ju iniru baro ta adu ikang ru kum ju ku be sibun. Ode besmo. Tapi ini mamaru. Ba sim batalang i trai. Aklam sim jikali ye na mangam tibri at kum no. Tang ba shu abla de bidon bentah. Bidon bentah ka primera ta shupat imi ne mi mo.